You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blade to the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with the broken wings? Truth be told, I try the same damn thing. Let's watch the spinning blade to the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on in, take my hand. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. You can see the light from my bedroom door. I've been staying up late, I don't know what for. But I'm here if you need. Here if you need me now. But I'm here if you need. Here if you need me now. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blade to the ceiling fan.
mayam punamapu ngasigi Wahanthok Leiba Punsi bonus episode number 1 sida taram noksari mayam punamapu kurumjari ai haki punsigi purpose ki part amoina hariba ngasigi show si lokachabani ai hana chena thajai taibang pal sida leiriba mioi khudingmaki punsida taibang pal sida leiriba aspiring oiriba punsida karigumba job career ama successfully execute tawjaningba amadi masagi punsida Wahanthok Leiba business ama mapung phana successfully achieve tawjaningba mioi khudingmaki punsida matik chaba khwaidagi hena pharaba guidance adu phangbagi adhikar right adu lei haina ihana chena thajai masigi thajaba asida base tawjaraga aihaki asiguma platform Wahanthok Leiba Punsi ama hariba platform asi sagatchabani hariba aihaki movement aihaki platform asida mayamgi support mayamgi nungsiba mayamgi suggestions good wishes viewership adugumlaba mamal yamlaba mayamgi support adu darkar engonda leijai engonda pibi rei by encouragement motivation ngasi fawbada haukiba week kharasida engonda pibi re ko mayam sigidamakta mayam punamaku hanna thagachari aihagna masigi mission si lokhachabasi masigi maram ai mamangdasu kayarak panjakhre adubu aigi channel sida nauna entry tawbirei ba dugum laba nungsijara ba ikhoigi irei cha mayam amadi Manipuri language speaking viewers mayam gidamakto ina yamuka samlapna ai kena tawjage repeat tawjage madugi permission adu pibiu aihaki punsida corporate 27 years adum success oiba journey ama ina complete tawraga lakche adugi matungdasu TEDx speaker amoina author amoina passion to prosperity coach amoina business advisor amoina aihagna adum ngasigi journey asida progress tawjari adumoina mag aihaki journey si aina horukpadagi ngasi pawbada maru oina aigi career horukpa matam amasung aihagna mid career level la lerige matamda makhan makha kaya gi chaitheng phangkiba aihagna mistake kaya ama tawjakiba maduna maram oiraga igi punsida awaba kaya pain kaya confusion kaya kai tawdoina khangdaba ai punsi se success oribra fail oribra ina chaliba lambi sibu chumlibra haiba dugumlaba wahang kaya gi aigi wakhalda lakhiba aihagna nongan badigi hauna evening phoba hanba laitena aina ko honaba leptragasu aina chaliba lambi asibu chumlibra haibagi adugumlaba aingonda thajabadu phangbangamdaba mikup mayama yorakpa aigi top level da yorakpa aina isana isabu aina leijeriba filmsi given scenario si da khoigi peak level yojare haina khanjaragasu isada sure oidaba isada wahang kaya adum hangjaba aina tawrisibu best oiba film do oibra natraga oidabra khangjadaba aingonda validation ama pina bagi adugumba platform ma hangjadaba at the same time I have su ko punsida rock bottom hit tawba moment kaya ama yaujagre punsida wakhal se adumatik pixelakpa wakhal nungairakta depression narakpagi moment kaya ama yaujagre hariba tangkak singadu da aina tawdori se karino natraga aisibu agi punsi sibu meaning leiribra leitabra hariba wahang singse kaya khana hangi ado hariba wahang singsina maram oiragasu aigi punsigi progress oibagi lambi du zakhatpada road block kayarak oirakpa hariba phibam singse aihagna hanba laitana honabadagi haigadra mayamna nungsibiba khoigi universal 1000 biba haigadra ai hanba laitana honarakpasida aihaki lambi sida dum success oiraga progress oiragadi ai chasarakpa ngamjai adubu aina chena thajai badudi aigi punsida hariba tangkak singduda aina pot amakhak posak makhak yam chawna miss tawjaki ba posak tudi ke atai ke sunate aigi matik chaba expert oba mioi amana aingonda guidance pibiramagadi matamduda aigi ngasigi khongjel se hena successful oba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯚꯤꯖꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯔꯟ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯍꯤꯂꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯠ ꯋꯤꯅꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯋꯤꯅꯤꯡ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯪꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯍꯟꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯇꯔꯟ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯂꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯁꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄꯔꯄꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯗꯣꯝꯇ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔship ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯚꯗ ꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯖꯣꯕ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ
more than 5,000 job career professionals kai thabak tawjarakpa gi khudong chabdo phangjari aigi last ki around 27 years ki corporate journey amasung ai du gi matung da lakpa ai gi mathang ai gi journey sida ko at the same time ai gi journey sida miyoi businessman lak amadagi henba singa aina thabak tominabagi makoiga work tominabagi adugum laba ai pusida khudong chaba phangjarakpa hairiba singse ehangna mentorship torakpana ayamba ngaktani adu oirasu makoi sing dugi marakta ahenba quality ahenba talent ahenba experience lairaba ingondagi yam hena khangba mioi sing ingondagi yamna thak wangba level la lairaba mioi sing ka yauri thama da multiple million dollars ki business toba mi yauri yam pikpa khoigi ida haujarakpa tham da lag amagumbagi turnover toba mioi sing su yauri maraksida makoi sing dudagi makoi punsida masana execute tawjaraga yamna success oikiba dum formula kaya su makoi dagi aina dum tamsinjrei ngasi gi platform asida maru oina hairiba aigi learning sing lesson sing adu aina crisp and concisely lokhacharaga ekoi gi punsida ekoi gi job seeker bambu oiro natraga corporate ki life ta yamna success oiba journey ama natraga career ma simjaning ba mioi amabu oiro natraga nona business start tawjage haina khanjaba adugumba mioi amabu oiro natraga masagi business ta progress ti oigraba some level amada yaujaraba ko aduga next level da mase pukhachage expand tawjage haina adumaina khanjaraga aspire tawraga wahang kayaga loina masana thijin jage na khanjaba adugumba mioi sing bu oiro haiba mioi sing do aina aigi mind da thamjare hairaga khoigi ngasigi winning trick khara aina haiba haukiba journey sidagi aina tamsinjarakpa adugum laba success mantra khara ko ai share tawjage topic ngasi lokhachabase marini mayam taminasi ai ngasigi session sida khajitang fast oina chasage maramdi topic mari oibanina yam sangna torosu mayam da interest level khara walakpa yai aduna ahanba ngasigi ahanba ngasigi topic ai hangna lokhacharibasi aikoigi aina miyenga thamjaribasi kanaguma ma corporate ki world da natraga multinational company amada natraga any big company amada natraga small company amada already thabak tawraba miyoi amagi matangdani aina topic ahanba lokhachadoise ado atei topic mari dusu leiri ko sorry ahum amasu leiri ani suba topic aina lokhachadoise ai samlapna dum thamjaramge ani suba topic ai hangna lokhachadoise aikoigi nauna thabak thijariba ko MBA gumba bu tawba oirasu somehow mapunsida skill khara tangkhacharaba ai phajaba job ama ko corporate ai crack kamaina tawni natraga aina tawdoi thabak se futuristic oibra oidabra charakpa adugi phibam da leiba adugumba mioi singduna second akoi topic oidan lokhachage third topic aina lokhachadoise akoigi business ki line da entrepreneur sing hauji miwesi business tawduna leiraba business se adum success oi hena lorba stable loiba business amada leiraba stable di oiraba dubu next level la chingkhat pada mahak se ko kamaina singhatoi no kai haina wahang kaya masada hangjariba adugumba mioi sing makhoi gi damakta kanaba winning trick khara ma share tawjage sina third topic oina leigani ko fourth topic ta leijadoise koi gi nauna business haujage hena khanjaba ko sigi marak sida business khara hauraga fail oikiba amung anuba business oina hauge kaina khanba miyoisu oibi yai natraga fresh oina ko aise anuba business ma start tawjage haina khanjaba dugumba miyoisu oibi yai mase akoigi isam chamba miyoy masu oibi yai natraga akoigi highly reputed oiba adugumba institute business school kayada akoigi IIM gumba adugumba respected oiba reputed oiba adugumba institute amada MBA gumba ka loisalaga leiba thabakti tongninggaba khoigi ngasigi age se am tongale ngasigi age sida ko khoigi India gi highest respected oiba IIM Ahmedabad kumba adugumba institute tagi MBA ka loina thoraga aba ko business course tawraga thoraga mase job thibagi mohta corporate ta mase mana pamaga di ko
highly paid job ama dum ilai lai na crack to ba yagani makoi gumba missing sidi makoi track record makoi gi institute to yamna highly reported oibani na ko adubu thabak thibagi mahutta masagi business ama hauba adu miyu ke ama iga hojiksu adum in connect adum lei bi yauri aiga dum wari watai saba yauri ingondagi su adum mentorship low ba yauri ai hagi samasu IIM Ahmedabad ai course ama business ke course ama tamjare okay hojik mayam puna taminasi ahan ba topic ngasigi akoigi corporate already job to na leiraba mahakse ko stable loiba job ma to na leiraba adubu mase next level la kamai ching gani natraga highest level of salary se kamai na tawraga mase company dugi mase highest salary kamai na phangba yagani natraga magi career se yam thuna fast track mode ta kamai na promotion se mathang thu na kamai na phangba yagani excuse me sing it thakchage थागचरी मखोई ऑब्जेक्टिव से हारिबा म्यूसिंग सिगी ऑब्जेक्टिव से मरुवेना को माना पामी से कमाइना प्रमोशन सिंग से थूना फंगबा अमसुंग माई सैलरी पैकेज से मयाम दगी को हाईएस्ट लेवल दा कमाइना फंगबा जाय आई मतंग से सिमसु हाइजगे हाईएस्ट लेवल ऑफ सैलरी से कमाइन तोगे द कॉर्पोरेट अमा दा खोगी सिगी रैंक तो रेडी सी सैलरी फंगनी हाइबा दुगुंबा फिक्स थोइदोकबा हार्ड एंड फास्ट रूल लेते सो आपको ब्रॉड गाइडलाइन अमदी लेको कोई एनी रिप्यूटेड ओइबा कंपनी अमदा अदुबो ऐना दुम हाइजनिंगी से कनागुमना डिप्यूटी जनरल मैनेजर की लेवल असी की लेवल्स बहुत अखोई मेते मचा दुम कंपनी खरा ददी योबो ngamlabraina khali adubu akoina tanagadau se hojik che kamaina dugi level do akoina thado maga next level la kamai yokhatpa akoi gi vice president की role kamaina yoba adaidi CEO magi role kamaina yoba kai se sida akoi target to bagi am da ka ta ngasi boi thodo pa taba leitri akoi multinational company na CEO rokpa kana gumba mana kariumba general manager gumba gi role da yorokta ri tham da 5 lakh gumba gi tolop si yam line yoy ko 5 lakh plus adum oibesu yoy ko aduga vice president CEO ko radi dugi mathakta chakre ado CEO ko moi radi makoi gi tolop se undisclosed oina thame masidi unlimited ni ko hoi gi sundar pichai kaina google gi CEO ri se mana phangi se tham da crore ya me ko aduna si se just fixed salary ni si mathakta perks lady si gi mathakta makoi ne chakhibada ko even general manager amana akoi gi any mafam da tour da ka da mana leidu hotel gi per night charge se 15000 gumba 20000 gumba adum allow to ba yaw da banate ko foreign ga sala dia dum 40-50,000 nung thang ama da just hotel gi rent khakta da ko tarif khakta oi bisu yawe aduna makoi na phangi se tolo khakta na te sigi mathakta hin ba perks me ya ma phangi makoi da performance par di company du gi shares dum pi ko on a regular basis sida ina aham bada thamjaringe point se akoina kari gumba ise highest level tolo phange hai targeti akoina target of du sekino organization punamakta company punamakta top talent pool haiba adugumba term am leko top talent pool si da thambi se kanano hai kanda consistently year after year market performance best performance oina la ko ai samaksu national top talent ki pool da almost 5-6 years on a consistent basis ai adum leijarami aduna maram moiraga chahi amada ai corporate industry da akoi record ama adum mayan nungsi bidna record ni high si se adum internationally chahi amada promotion ani phangpa amu yauki plus sahi nipan gi manung da promotion taru phang pa ngasi phau da corporate thokidri sigi record simai na dum earn tawrga leje sida su ko aina si tawrei se ina mayam borom tagi hele haina ai isana di lojade maram di marak sida yam sing na masagi career do play tawromba executor madu mamioi ke ama yauri ko makhoi tagi tham tampo hai sing du su ai tang jero lijage haiba talent pool sida karigumba leibangam khraba aigi career ki growth oibase ai career gi khumang sausen base ai khakta gi responsibility oidi ai am thamjage ko aina karigumba talent top talent ki pool si da karigumba isana isabu include to hon bangam khraba ko ai se aigi career se promotion mathang lakpa aigi tolop se hele chatpa se ai khakta gi objective oiroi ai khakta gi responsibility oiroi ba si se national level ki HR head kari gumba matam da miyo yaduna general manager ki mathakta chat kragadi global HR head ki responsibility oirakani ko global HR head natraga national HR head sina
tha hum khudingi every 3 months every quarter ko aigi reporting manager amasung aigi CEO duga keno torokani ba review to bone ba hey bro Thockchom mai se top talent pool la yaw na pa mani ma se mathangi promotion kar matam do idoino adugi promotion se phangna bai damukta maunda ikhoina deliver to hondoi se karino mana pihindo result se karino ithoga thangani dugi action planning weekly progress monthly progress CEO sina review to ne maramdi CEO दुगी मखादा लैब टॉप टैलेंट नेशनल टॉप टैलेंट से some 10 to 15 खतनी को कंट्री से 40-50,000 एम्प्लॉई ले रम बजाय मददगी टॉप 10 वे बजाय नत्रगा 20 वे बजाय सीधे हेन बयादे टॉप टैलेंट पुल से याव दोइसे अदो वंस ही ओहि तारगदी अखोगी CEO दुगी मसागी अप्रेजल मसागी परफॉर्मेंस रिव्यू द CEO रकनेब नंगी मखादा अखोइने लेहलिबा टॉप टैलेंट से मा से प्रमोशन क्या तोइने फंगी क्या तोइने फंगदी मसेर करीबा प्रमोशन फंगद्रबा अखोगी CEO दुगी अप्रेजल मागी तोलोप हेगतपदा अम अपन बोइरक्तोइनी अदुना CEO दुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी नि सेम थिंग नेशनल HR हेड तो मागी सो रेस्पॉन्सिबिलिटी होइदोइनी अदुना माना पुश रकनी अइंगोंदा को नंगसे मथंगी प्रमोशन सिगी सही सिद सी था से ओइदब यादि सी ओइबे दमकता सिगी परफॉर्मेंस पीबे दरकार ताई सिगी परफॉर्मेंस पीबे दमकता को नंगोंदा करी दरकार ले नंगोंदा स्कीम दरकार लेब्रा नंगोंदा ट्रेनिंग दरकार लेब्रा नत्रगा नंगसे क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंस दरकार लेब्रा नंगोंदा करी अवार्ड प्ले है नत्रगा माइंडसेट ट्रेनिंग दरकार ताब्रा नंगोंदा मेंटरशिप दरकार ताब्रा अइगो अइगी बाय द वे मेंटर अमस थमकनी अइगी सर्कल की नत्रगा अइगी रीजन दुगी नतबा अतोप रीजन अमगी CEO मना अइसे ऑन रेगुलर बेसिस अइगोंदा गाइड तौरकनी हाइबा मिसे मसागी सेल्फिश इंटरेस्ट केम लेते अइगोंदा जस्ट हेल्प तौब खक्तनी मरम दिमाग अइगा बिजनेस के टर्म केम लेते परफॉर्मेंस के टर्म मागी ऑब्जेक्टिव से ओनली एंड ओनली अइगोंदा सपोर्ट तौरगा अइगोंदा ग्रो तौहन बसिनी अदो सी से कहता रे अइगोंदा सिस्टम अमा सेट तौना थमगनेबा कंपनी ना अइसे सिस्टम दन पुश तौरगा इसे मांग इखटकनीबा अदुना वंस टॉप टैलेंट की पुल चंग्रगदी अदुदा कंटिन्यू तौबा मदुदगी टॉप टैलेंट पुल से जस्ट नेशनली 10-15% खक्तनी अदु मनुंग दम कंटिन्यू तौना लैबा इसे खरबदी यामना डिफिकल्ट ओइबा पोनी हाइनबा लैगो फर्स्ट पोजीशन लाख पसे याम डिफिकल्ट ओय अदु फर्स्ट पोजीशन कंसिस्टेंटली कंटिन्यू तौना चट पसे सिना मोहिना डिफिकल्ट ओय सेम थिंग हैपेंस हियर अदुना इने हुजि हाइजनिंग इसे एनी कॉर्पोरेट लैबिरिबा खोगी इचिन इनाउसिंग लेरगदी टॉप टैलेंट की पुल से करीनो सिदा यावरिब्रा कमाय यावनी हाइसे HR दा चलगा हंबियो CEO दा चला हंबियो अदो नेशनल टॉप टैलेंट पुल दा संग्रियो मांग द फर्स्ट स्टेप से कइनो दा आइगी रीजन दुगी टॉप टैलेंट की पुल ददी अहान दा संगबै दा काताय रीजन की टॉप टैलेंट पुल दुगी अफबा बेस्ट खंगल लगा मासे मु नेशनल टॉप टैलेंट पुल दम हापक तुइने सिमिलर को आइने हुजि हाइजनिंग से पॉइंट लाक्सनिंग से आई इसाना इसाबु करिंबा टॉप टैलेंट की पुल दे इंक्लूड तोहनबा ngam एगी ग्रोथ ओइबगी केनो से ऑलमोस्ट 70-80% से कंपनी ना दुम मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी लौक्रनी से फर्स्ट लेरे को सेकंड दैना हाइजनिंग से टॉप टैलेंट पुल द कमाइन संगनी टॉप टैलेंट पुल द संगगी मंत्र से करिनो फर्स्ट दैना हुजि हाइजनिंग से आई से टॉप परफॉर्मर अमदि होइताय आइगी के हतारे इसागी सही की लेजरीबा KPIs अयाम कना दीप त चंगजर होइगे सिसे दीप त संगदी अखोय यंगबिरि मयाम प्रम त रिलेवेंट ओरक्तबा याय मतम याम लौबा जाय सिगी तोंगान ब आई सेशन नमा टॉपिक खुदिंग मकी सेशन नोमि सेशन आई तुंगदा दुम थमजरके वाहनथोक लेबा पुंसी अमा सिगी पार्ट अमोइना ओके अदो आई अहम दाइगी परफॉर्मेंस से मयाम दगी हेनबगी दरकार ताइगो सिम फर्स्ट लेरे टॉप टैलेंट पुल द कमाइन चंगनी हाइबिंग मतंग अदुगा आइगी परफॉर्मेंस फर खक्तन यादी हार्ड वर्क तौर खक्तन यादी आइगी परफॉर्मेंस विजिबल ओहन चंगे ऑर्गेनाइज कंपनी दुदा विजिबल ओहन बसिना ने अतोप स्किल अमनी परफॉर्मेंस फबसिना अतोप स्किल अमनी परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल लेबे मी कया को मासे विजिबल ओइदबे यावे सी am तोंगा बे स्किल अमने को सीगी स्किल से करियो बाइना एक्सपर्टाइज तौब ngam प्रबै साने साबु ऐसे एनी फिल्म द एनी सिनेरियोस द ऐसे को ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओइबा मीने न मयाम उनिबा सिगी जस्ट सीक्रेट अमनी गा हाइजे के कमाइन तौनी हाइसे को रेगुलर इसान रिव्यू मीटिंग सिंजब रिव्यू मीटिंग से करी करी मतम ददी आइगी बॉस न दुम सिलकनी CEO न सिलकनी आइखोइदी को CEO न रिव्यू मीटिंग सिलक्त्रगदे आइन दुम फम न नुवाइन दुम लैथुइब को की बंक देयर इज सम फियर साइकोलॉजिकली को माना फुरकनी जरकनी हाइबे केम चैरकनी हाइबे केम नते अदु सम फियर म लेब
ꯑꯗꯨꯏ ꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯖꯒꯗꯕ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ CEO ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯖꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ HR ꯒꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ HR ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ऑफिशियली अदो सिगी रिव्यू मीटिंग से अपॉर्चुनिटी नहीं है जस्ट ओकेशन प्लेटफॉर्म हम लौजरीनी रिव्यू मीटिंग से चलगा इगोन चैबी वही परफॉर्मेंस फते इगोन गांगबी वैना इन अपॉर्चुनिटी अइन बाटोन थारुब नते को सिदा अइन अगी प्लेटफॉर्म का इन सिक तौजरीनी अदुदा संग्रगा इ तौदोय पोसना तोंगाले अदुसु प्लान अम स्ट्रेटजी में रिव्यू मीटिंग सिदा को अइन संग्रकांदा अइन तौदोय अहमदा डेफिनेटली अगी KPI अगी टारगेट अचीवमेंट से वरी सानारनी को सिगी मथंग दैना ल सि अपॉर्चुनिटी से मेन दुदा लाए सिदा इन तौदोय से कइनो आई सर आई की जर्नी सु कमाई चलेगी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आई मथंग की प्रमोशन की चांस क्रम कान लेगे हंग बयाय आई की राइट ने आई की अधिकार ने मथंग की प्रमोशन की चांस काय लेगे कमाई लेगे सिगी प्रमोशन से फंगबई दमुता अइना डेलिब्रेट तौबई दका तारि से करिनो सी यो हंग सिदनि को मान इंप्रेस होइदुइसे नुपा से मार्क परफॉर्मेंस तौनि मुगिनेना अदुदा मा कोक सानबा होरनिबा आई बॉस सिना नत्रगा CEO सिना नत्रगा HR सिना को अदु मतुंगदा अइना मांगोंदा हंगने मान हायरने हे नंग ngasi परफॉर्म तौइसिदि A लेवल तौरे नंग A++ तौबई दका टाइप फॉर एग्जांपल आई हाइजरिनी को A++ तौबई दमता CC तौबई दका दा सिदा अइना हायहौदोइसे सर अदुदि आई होनजरागे कमाई होनरगा यानी सिसु दु मांगोंदे हमदोपियो मरमदि मादि याम खंगो बिनेबा आइगी बॉस दि मासे अदुनबु आइगी बॉस ओइरिनेबा दुइ मतुंगदा मांगोंदे नेक्स्ट आइगी खुलाई से कइनो आइदा मांगोंदगी आइना सपोर्ट नि हौदोइनेबा अहेनबा पैसा अहेनबा स्कीम अहेनबा टीम मेंबर्स की सपोर्ट HR की सपोर्ट अतोपा फंक्शन दगी सपोर्ट मार्केटिंग दगी फाइनेंस दगी कॉस्ट कस्टमर सर्विस दगी सपोर्ट में हमसे मांगोंदे नि हौदोइनेबा ऑफिशियली लहोरगा सी पोसे डॉक्यूमेंट तौर थमदोइनेबा असुमाइना रेगुलरली आइना को मीटिंग मरी मंगा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सु हाइजगे ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी द सुमाइना मीटिंग तौबा मसाना इनिशिएट तौरगा तौबसे मी चामदा मी अमनी दे यावरमोय ऑलरेडी आई मयाम क्राउड टुडे इस थोराबनी को अदेगी अदु तौरपा कांदा रेगुलरली तौरपा कांदा आई परफॉर्मेंस है फसु फनी प्लस विजिबल सो इनी HR दसु रजिस्टर तौनी सिमा फर्स्ट लेरे सेकंड थिंग से आई कइनो हाय कांदा HR गा अमसुंग अतोपा फंक्शन गा रिलेशन याम फाना थंबा मरुइना मखोगी इन्फ्लुएंसिंग एनी फंक्शन अमदा फंक्शन दुगी ख्वाइदगी टॉप इन्फ्लुएंसर से कानानो ऐसे वहंग हंग से पंगतम प्रोंत सिगी मिसिगा रेगुलर इंटरेक्शन लेबा आई मांगोंदा ऑयलिंग तो हाइबे नते को मांगोंदा चलागा बटरिंग तो हाइबे नते मागा चलागा वारी साना जो से ऑर्गेनाइजेशन से कमाइना प्रोग्रेस तौनी अखोइदा वाल इसे करिनो अहेन बदका तारि से करिनो अइना करि तौसन बे आइ सिदा मु हाइदोइनी को मराक मतांग से खुदोंग चाबा लौरगा आई सी मतांग से सी से फबैदा मगदा को आई सी तहोगे काइन सो आई वारी सिंसे कितंग मुदे प्रोफेशन द चंगजरे को कितंग डीप ओइना सिदगी हेना याम चंगसन जरोइगे मथंगी टॉपिक ते थुना लांग तौजगे अदो अहेनबा क्वेश्चन लेरगसु डीपर ओइबा खंबिनिंग लेरगसु अइना शेयर तौजरिबा नंबर असिदा मयाम अदुम शेयर तौबिरौ थाबिरौ आई अदुम मदुगी रिप्लाई अदुम फजना इ पिजगे अदुना इ गेपिन बोइजगनी सो नेक्स्ट अइना हाई से अतोपा फंक्शन सिंगा रिलेशन से गुड रिलेशन अमा मेंटेन तौरगा थंबा अदैदी अइना हुजिक हाइबा प्रोसेस मयाम सिदा अइना एस्टैब्लिश तौदोइबा पोसे करि नोंब्रा आइगी कोक की मनिंग दे एनीथिंग अइना ngangjeriba wahising अइना शेयर तौरिबा कंपनी की टॉपिक सिंग नत्रगा अइना बिजनेस की इसा के परफॉर्मेंस की मतांग वारी सारिबा सिंग HR का वारी सारिबा CEO का वारी सारिबा आइगी बॉस का वारी सारिबा आइगी काउंटर पार्ट जूनियर का वारी सारि से करिनो हाय कांदा पोसगनी खंगी आहान बसिना कइनो हाय कांदा कंपनी सिगी एनी नुकेन कॉर्नर द को gossiping मसा तौये एनी कंपनी द को कोई समाज सु थोई को gossiping मयाम सि द ब्रो थोकचोम माइसे आइगी मिंग से थोरक पय दका तायबा आई यावदसु मोय मसेन वारी साबद ए दुनु पादो ऐसे एनी लेवल की ग्रुप वारी साना कोई एग्जीक्यूटिव कमिटी वारी साना पदसु क्रॉस फंक्शनल लीडर की वारी सारक पदसु नत्रगा आइगी फंक्शनल वारी साना पदसु आई यावदसु नत्रगा यावदबसु आइगी वारी से आइगी मिंग से तोइना पलन बगी दका तायब सी तोहन बे जमंगता आइना करी तौने दो अहेन लेवल द डीपर लेवल द खनबा अमा चांगे दे नेक्स्ट आइना गेन तोहन से केनो हाइकांदा को ऐसे कंपनी दुगी ममांग चखपै दमंगता इंडिस्पेंसिबल ओइबा मियोइ अमनी हाइबसे मकोइना फील तोहन बगी दका लेबा इंडिस्पेंसिबल हाइबगे अर्थदि केनो आइदा आई यावदन ऑर्गेनाइजेशन से प्रोग्रेस तोबै दमंगता को
matik chadaba natraga betik chadaba di haijeroi ahoba ma leiba for example koi gi cricket team hairasi Sachin Tendulkar na yam phajina sanare ngai matam da Sachin Tendulkar yaw daba numit ko koi gi India gi mass public na kari khalle ngasi di Sachin yaw di game sing am daba yae likewise koi organization company du da su sigi nu pa se Bro Thockchom haiba nu pa se yaw draga di probably handaki performance है फत्तब याय नत्रगा मान करी उम्ब बाय चांस कंपनी सिदगी थोकी तारगदी अखोगी बिजनेस की फिल्म से करी होय हौनी सी मखोय द खनबद को सम वरी सम ओय बदुम पोन म लान बे द का ताय वन सी की लेवल से ने चटप ngमग्रबा अदोदे अई जगोय साबा यारे को अइना जगोय साबा कांदा मोयसु अई मनिंग दे इनरानी अदु सी से कमाय नंबु जगोय साने से याम लुई को याम ट्रिकी ओय गेम ने अइना कोंफम म सोयरबदai कंपनी दु काउथोर पुसु याय मरम दी कंपनी दो अई नते ऐसे मागी सी की लेवल से माइना लाइन क्रॉस तो भैया दे सम डेलिकेटली हैंडल तो बताए को सी सो आर्ट अमनी सी की सु आई तो आना दुम तुम दा शेयर तो जगे अदुना हाइरिबा फिबम सिमा आई हाइजगे अदैदी खोई की लास्ट ख्वाइदिगी होइना ख्वाइदिगी हेनबा पावरफुल ओइबा मंत्र अमसु आई हाइजगे को खोई से ऐसे सुमाइन तौरगा कंपनी दु द विजिबिलिटी सु क्रिएट तो हनबंगा मेन खलसी मयाम पर मुनसु खल्ले ब्रो थोकचम से याउद्रदी कंपनी से एडवांस होइबगी दमकता अवाब होइगनी मासे इंडिस्पेंसिबल मासे खोई टीम की सचिन तेंदुलकर ने को टीम अमगी सचिन तेंदुलकर रोइदी एचआर की सुमा खलकने एचआर नसु आइगी सचिन से साउन बया देन आइगी सचिन से साउगी तारदी माथौ फेन सुरोय मा सेंचुरी जइरोयन मा सिक्सर जइरोयन को नत्रगा मासे परफॉर्म फजन तौरोयन मान डॉक्टर दे खोई शोकने अदुना ऐसे हरावना थंबीबगी को ऐसे साउदना बदुमबगी अमा दुम तौर चटकनी सिमा लेरे को on the other hand सी मनिंग दिसु प्रॉब्लम लेब करी करी गुम तमदा इसान सु फंग जरे इसी से को ऐसे कंपनी दुगी टॉप टैलेंट अमो ओइन लेरिब को अखोगी नेशनल टॉप टैलेंट पूल की पार्ट अमो ओइन लेजरी ऐसे परफॉर्मेंस फजन फंगी पीब ngमजरी आइगी करियर प्रोग्रेस होरी प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन फंग चचरी मयाम पनोम चकिबद ए ब्रो ऐसे को कैनो तोइनी को आइगोन द दुमाइन तोबगी दुंबा यामना नुंगाइजब फीलिंग मयामना नुंसीब पीबीब सपोर्ट तोब दु फीलिंग दुबदी लेयब अदो करिगो मतमदा खोगी तिकी चाबा इस थोक्तब नते सी कमाई ओगे हाई कांदा अइना दि खजबा ऐसे अहेनबा मखल की तोलो फंगी अदु फंगेना अदुबो अतोप सेम इंडस्ट्री दा अतोप कंपनी सिंग मयाम लेयना को अतोप कंपनी सिंग दुगी अइगुम मियोय अमनी सु लेरमने मोय कंपनी दुगी ओइना अदो मखोइना फंगिबा तोलोब से क्यानो मागा इगा कंपेयर तो अदो करी गुम तमदा इने उजरपदा मान हेलमसु यावे हाइबगे अर्थदि कैनो कंपनी दुदा अइना उच्चरिबा इगी परफॉर्मेंस नत्रगा इगी वैल्यू अइना एस्टैब्लिश तौजरी दुदी मागा इगा बानेबा अदुबु मदुगी ओना तैनबदा मदुगी रिजल्ट ओइना को मदुगी अवामल लैना ओइना रिम्यूनरेशन ओइना पैकेज ओइना कंपनी दुना मांगोंदा प्रोवाइड तौइदुगा अइगोंदा प्रोवाइड तौइदुगा माना हेलम हाइतार अदुना सिगु मतंगदम के दौतारे आई लागा जाम डिप्लोमेटिकली सिसो आर्ट ले आइना आइगी रिपोर्टिंग मैनेजर गा हाम बोरी साननी आइगी रिपोर्टिंग मैनेजर ऐसे कैदोइदा मा बोरो हन बयादे माउंड बटरिंग तबई दका तादे आइना डिमांड तबदब आइगी परफॉर्मेंस ना आइगी बॉडी लैंग्वेज ना मरम दि मासे मतम पुनोक द माउंड कंसर्निंग वेबो माइंड वखन मले वहंग मा हंगदब सिगी नुपा से ब्रो से थोकी तारादी आइगी टीम दगी आइगोन द प्रॉब्लम हेउनेना मरम दि मागी से काउंटर पार्ट मैम ले मोइनसो आइसे चिंगन होनानी अदुना मतम पुनमक्ता मागा वारी सानरगा माउंड सपोर्ट लोगदब को मासेना आइगी ब्रिज हेगदब टॉप मैनेजमेंट गसु एचआर गसु अदैदी मागी पुनमक्ता आई माना आइबु मासे इना ब्रिज ओइ सिनेगदब मासु ही विल बी हैप्पी मासु मदु एंगोन मतेंग पामदा हराउनेब मरमदी मागी इंटरव्यू मागी अप्रेजल दसु को सो इंटरव्यू नते मागी अप्रेजल दसु हारिबा मयाम से मांगोन डिस्कस तौनेब नंगी टॉप टैलेंट तो नंग कमाय हैंडल तौरी कमायना सपोर्ट पीरिगे ओके हारिबा मयाम से सम ट्रिक अमनी होगी मंत्रा बनी कैना तौबगी काय हातारे इसाना ऑर्गेनाइजेशन अमदे स्टेबल ओइबा लेवल अमदा लेतारगदी इसाने साबो सिगी लेवल सिदा इना सिंखटपा करिगुंबा ngमगदी आइजे कंपनी दुदा हाईएस्ट लेवल की तो सैलरी फंगबा प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन फंगबसे अदुम लाइना अदुम पॉसिबल ओयन खली सिदगी हेनबा क्वेश्चन लेरसो अदुम मयाम हाइबिरो आई सिंग अमदंगा थक्चगे परमिशन पिबियो ओके थागचरी
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯂꯦꯚꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯣꯕ ꯁꯤꯀꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯣꯕ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯖꯣꯕ ꯁꯤꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯈꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯖꯣꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯔ ꯆꯠꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ what type of employee ko karamba background gi employee karamba skill leijaba employees sing ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ AI ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ AIꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯖꯣꯕꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜड ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯂꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯖꯣꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯇꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯦꯠꯆꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯃꯦꯠꯆꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯝꯃꯣꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔशिꯞꯀꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯔꯤꯂꯦꯚꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯁꯂꯦꯒꯤꯁꯤꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗ ꯔꯤꯇꯦꯂꯔ ꯃꯁꯤꯡ 600 700 1000 maybe 2000 ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯇꯦꯂꯔꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯇꯦꯂꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯅ AIꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ग्लोबल मार्केटनेꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ AIꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 8.4 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯤꯔꯣꯗꯒꯤ ꯕꯤꯂꯤꯌꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯉꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯣꯞ 10 richest person ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯥꯁꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯦꯡꯀ꯭ꯔꯞꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ $300 million ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ richest person ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯚꯟ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ US ꯀꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯥꯁꯨ 15-20 years ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯦꯡꯀ꯭ꯔꯞꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯕꯦꯡꯀ꯭ꯔꯞꯠ ꯑꯣꯏ ꯕꯦꯡꯀ꯭ꯔꯞꯠ ꯅꯠꯇꯦ $300 million मासे माइनस चलूरे मा हुजी बिलियनियर अमनिको मागी गोल्फ कोर्स पृथ्वी की मफम कयादा आइलैंड कयादा लई मागी होटल्स लई को ट्रम्प टावर काइना को होटल लई अदो मासे $300 million मासे कैनो चलूरे माइनस चलूरे मागी वाइफ सिगा को गर्लफ्रेंड ओरिगिदा मागी वाइफ सिगा चमिना बकांदा चांगनीबा मा साइट लेरम होगी बेगर अमा अरुदा ट्रम्प फागी तौर माई नुपीदुदा नंग सिगी बेगर सिगे चटप याद्रा है माखा चटपने हेन फै नंगिदे कईनो है कांदा वाई एना हंगब कांदा माने कई आंसर खुंगेदा सिगी बेगर्स ने गोंदगी सेन पाइ बेहेलेन इना खुन बेहेलेन कमाइना नो हंगांदा आइदी $300 million मयाम की सेन पुथरगा लेब नुपाम नेबा अइना पाइबा सेल से $300 million माइनस तनेबा हजिकी भिखारी सिदी एटलीस्ट जीरो दनेबा जीरो दुगा $300 million माइनस दुगा दी जीरो दनी ना कुन बेहेलेन को अदुमाइना फागी तव यावकी
aduna ina huji hijing ni se makhoi sigi punsi singe turn around tawraga sumai lakpa ngatani Jack Ma hai do China gi yamna hoigi ka hatare yamna high level oi da yamna small town amadagi horaga ngasi laidna masu richest person gi marakta mi ama oidi masu ko magi background kesu yamna poisu nate English ngang bangam da mi ama oiramini hoji bode even magi English to adum tabiu aduna ai huji haining se entrepreneur gi matam ne hojik se entrepreneurship ta huji try ta matam ni ado si gi topic ai nomala ko chage adu job to bagi da kale horok pada ina suggest sojning se at least 3 to 5 years job to corporate job to se business kamain tawni process kamain handle tawni different functions kamain se develop tawni business se kamain set up tawni ai se ina job tawni tam hoba tawni sale kamain tawni marketing kamain tawni aduna corporate ta horok pada chahi mari manga de tara bogi ai khali no corporate ta kai sang taragadi si ai suggest tawi adu hoji to point lak se ge kamaina fajaba afaba isaga chanaba high potential loiba adumba job ama kamaina crack to ngamni sidaina ha batham janingi se akoina tanari se kaino ai se stable loiba job am phangba first na lakado ba sahi hum mari manga sita ko ai se isana sabu stabilize to ngamba aina progress kila mi chasan ngamba ai thabak tu tawraga thabak da hiccup laktaba plus once adu oira matung da organization na ise masa khangbirakpa industry to da ise dum khara masa khangnarakpa aise demand lerakpa adari next level growth ki damak ta ise isana sabu prepare to ngamba adu mo khalgi company im da land up to budune ina ha ba pamis si kamai to ne da I point amani thamjage sida ahambada akoina tawriba biggest mistake se kaino hai kanda ngasi job tara khak sumaina internet ta thore adedi aigi khangnaba kharana job mayama thore na ngone information la ama su apply to sanni ama su apply to sanni ko si se khoi adum commonly tawba mistake amani si tawum thokte aina khanjabadi ahambada isana wahang hangjaba me gida karde dakar ta any punsi da achauba thabak ama decision am lawdige da ai sa preparation am changi ko preparation yaudna kaim yade panic oiraga si taude ade si mina hainaraga mina hare ko matugina si su phabani copy paste tawbagi thabak se punsi da yade ko maramdi ekhoi punsi se am serious oba project amani ai thabak to tawjaraga thabak to da ina land up tor matung da next 30 years 40 years se adu the base toraga hingaktuni aigi family dugi basis ta ina semga charaktuni aigi tungi punsi hanoi bai punsi du da ai base toraktuni aigi punsi gi ngasi dagi na siba phawbagi tawjedoriba mayam punamak se practical life se sigi significance ai tawdoriba thabak tu da lei do adu blue graba phibam sida mana sida thaba mahang ye sida ano over advertisement am thore ye sida nupa duna ko agency mahanga delhi da mi myam puri adu main to bodo banati ai gi satra gi punsi loidri chahi ani hum mamang mari manga mamang dagi ko ai se dum preparation to ba hawra dawni ikarma line da satkane ai sida tawdoi se kaino hai kanda ahambada company ahum deina manga deina target tawre dawni ko sarap company ani ahum company gi opening label ai tabai khangdi ahambada ina shape up ina preparation tawba kanda company ahum deina manga ho ina saragna ina target tawda ba ado kamaina company se decide tawni hai kanda isagi leijariba skill isagi leijariba igi pamjaba passion ko igi isagi leijariba some experience ko si mayam se ai kitang sida deeper haijage maram disi yam relevant oi akoi mayam puno maka ngasi gi samaj sida thabak tiba migi chang hi yam wangi ko ado aina haija doise si kirimba crack to bang ngro de ai future se bright of future ma assure hoituni yam important of point ni line tarai lo ya de hari pot se ko sida khoigi agi isagi skill isagi talent se karino isagi background se karino agi passion se karino si ahamada yingmam change sina agi isagi nungde yingjagadaba coin gi two sides ni ko coin gi side amana agi isagi manungde yaujariba agi realities mayam se yengjagadaba agi likes dislikes skills experience passion ko agi talent agi degree agi lejariba course kanosing qualification mayam se agi side manungde lejare on the other side of the coin se karino hai kanda akhoi gi ngasi growing industry karambo ini ko ai diga chana ba
ko company growing company se suppose ai se telecom gi mai da ai se khar khang ngai khal se ai telecom da ai project of zarure ai khata re telecommunication ai gi background lai ai study da ai mba su tawure ko sales marketing da samai telecom se sanai khal se ado ide ai hoji yeng do se telecom se hoji telecom dai na thabak khong thang de lukan telecom se saukhat tori bra down oi tori bra han yeng be da ka tai si yam chawai secret am haijage ko brahmastra ai punsi da work torok si mai share tau jage me am puna mukta tamina se aina 27 years corporate le ko only company ani ka thabak tawri han sahi tara sina Nestle India Limited mathangi sahi tara tare sina Airtel da ko ado aina share tau jari se fact ngatani adu mayam adum ai kan tamina se na ai share tau ni si the powerful eba manung da brahmastra am yaure ado aina Nestle da join to bakan se khoi gi FMCG kai se North East da company kai se join to na dri bakan am government gi job khatani aba job nai khalli se adubu hariba karigumba aina corporate matam da Nestle da sangam da ta ding asi whatever aina punsi da masa khra tang success ho jere se oiram moy ai phimam da leram ni aina horiba background ai gi mayam do yeng kan da ado matam du da ai se North East FMCG industry company sing se just entry to bahau rei makoi se interior market am ta reach to driya for example Imphal the distributor am lerga entire Manipur se operate tawi Nagaland the Dimapur dam lerga Kohima dam entire Nagaland operate tawi Guwahati Jorhat Tinsukia mapom khana da dum lerga dum operate tawi Tripura da Dharmanagar and Agartala lerga operate tawi tai mapom dam chang dia Mizoram da Aizawl ko Meghalaya da Shillong da Tura tawraga loina operate tawi Baragwali da Silchar da gi yam kana changchan di aduna business se tapped tawdriba untapped oiba raw oiba business oidi sigi matam se de changba kanda ko business se fadana I rural market drive to kind of business 2 times 3 times 4 times 5 times growth awri opportunity lai ri ba growth obagi ai gi keno se ai gi patra se ising hejan ba yari ba khali oi ri sidaina changba kanda company se industry se grow oi ni ba adu the Nestle khakta nati ba Dabur sungai Hindustan Unilever sungai matandura leiba company khudi mak se loina adum growth awri as a industry adugi industry du changba kanda industry so grow oirani ba industry so grow oirabani na ai su da growth da dum yaw dorobni aina performance jam average level la leire bode dum grow oini adura aina khra kanna phaba performance piba ngamba ahenba performance piba ngamba dum ba miyo emoradi ai gi career growth se jam leini adu laibak thibde ai se performance jam na phaki adu matam da makhan gi technical problem me am leiki maramdi mani North East ga ina han mani da yauri se am miyo emaga yaurami ko akoi ibani dani aduga adugi matunga issues khra leigi ko interpersonal mayam politics adugum khra lei adu ton tham jarga adubu aina huji haijaningi se Nestle dagi business kamai handle tawni sales kamai handle tawni natraga marketing kamai tawni ai Nestle tam jare mathangi company di tambai da ka ta ki de makoina hoigi masak nairaba ahenba level gi hoigi coaches natraga courses natraga training program kaya thaba fill the point piba training yam thin tongale ai simdi khajana haige ko makoina piba training gi level says hoigi business tambagi sales tambagi training level se atopa company ama bo biram moi si yam sing haijege adu makhal gi aingonda sing haide ai bafam da thajan gi ba kan da ko hoigi market mai cha ma yol so haira su ai feel oiro have se tugi thaza ba isa da confidence to adu company thabak tawraga makoina pirakhiba adugi credit to ai isa da pijade company do nai ngonda pirakpani ado aingonda sale na pirakpa sale na aingonda remuneration pirakpa dagi yam heleba makoina piriba training gi value se aina phangiba tolop tu yam ti hele sam sing haraga dingasi Airtel ga Nestle ga ki 27 years ki ai thabak tawjari ba corporate ki journey sida aina phangirpa salary se thamna siba makoina ba pirakpa training gi value se sam aina passenger ma 8 crores mu ki training piri mohin piri training program hai 8 crores value mu ki ingonda kharcha tore company na ko ado aina huji hani se afaba company da land to base sigi da mukta hamada industry se growing oiba industry oidora growth obagi opportunity lai dibra natraga company se down ogi dora Nokia gumba matam da yam thina bright oiramba Nokia duna bright ori kan da kan ham khangde ko Nokia se down ogi rani se matam dura di Nokia se ai se best di khalam dani for example akoi se Aircel line of company ma
operate tawrami ko Aircel is North East the Aircel haiba kanda mayam prong loi masa khangi village the rural area da makoi gi reach yam thina strong oi matam da Aircel gi employee am tan khalam moi ba Aircel is down oi ni but Aircel se high tha ki aduna aina sang do ba company se industry se karino ham da industry do yeng biro ani so the industry to gi best performing oi ba company se karambo oi gani have se adum basic khara yeng ga khang bang amani sigi da mati expert amagi anything life da aina tawje ba kanda mentor ama expert amagi makhada mangodi advice lo bai se any trade si important ni ko ai haja ge simde job no na taru ko boirasu natraga I job level already level am da leja jo jakhar boirasu ai entrepreneur mo businessman mo rasu no na business honing bo boirasu level am da leiba boirasu natraga imung manungi matang da su family gi matang da boirasu ai gi guru ma ingon da takpi bangam ba ai gi lambi do chat khraba experience leira ba ingon da aigi lambi do ma already experience to wesat khraba ko adu da ma success oina chat khraba successfully chat khraba adu gumba miyoy amagi makha da matang puno de advice loja bai se punsi da ne si thadok pa yadra ba adu gumba kaino mani punsi da success mai pa ko da mata masi yaudra ba mi do ma punsi da soi bi chance 85-90% oina le ma pana performance for mi mo rasu miyoy bai se mata puno da 100% masa gi ko khaktana operator pa kan da success oi ba gi ne chances yam tina wale ma se aran balambi da chang bagi chance yam thini hele okay now ai lambi se kitang elaborate oi gra you are se lakse ge adana aina matang se thamjaning se aham bada ai gi sagi nung yeng biro coin gi han side ani suba side ta organization do yeng biro organization se ai gi sana ba organization se karam boi ni ai gi skill set ai gi talent ai gi experience ai gi qualification ai gi passion on the other side company do karam ba industry da noin lo sang doi se industry do gi highest performing oibagi opportunity leba dumba company do yeng biro chawrang na ko mentor amagi mateng lobiu si matang da isa khatana khan bigan ising amtang thaksage soigani so ham da similar jare next aina uji haide doi se अखोगी नेक्स्ट मंत्र है तारे फर्स्ट मंत्र दुन सेकेंड मंत्र फजब थब क्रैक तौदमत स्टेबल ग्रोथ पोटेंशियल थब क्रैक तौदमत अनीसुबद हाइजदोइसे अखोगी अगी लेजरिबा इंटरव्यू दा लातोनीको अगी लेजरिबा अगी स्किल अगी एक्सपीरियंस को से अई प्रूफ ओइना अई चिन खतन हाइर यारोय को अगी पुसिदा इना अखोगी इंटरव्यू लोदोरिबा अगी इंटरव्यू लोबिरिबा इंटरव्यूअर दो mangon da ina pot khara ka proof to bai mai kok to da aina mind to the mindset to the thaba khara proof to bai da ka dai mangon da p do confidences orang no bai punsi da almost 10,000 12,000 plus a interview lor khare no ma da 329 interview lor bagi adu be keno sele corporate ki interview da ni ba jari sa ado sida khoi gi aina job seeker moina interview thaba sat pa kan da interviewer du gi mind to da ina register on ga da bai objective ani khakle ahan bada haidoi se kaino hai kan da ai se haidoi na te ko ai gi interview sida aina phangdoi matam se kayam no phangdoi matam se pungkhaim gi interview be jai minute 10 gi be jai minute 5 gi be jai minute ama kha ki be jai minute second 3 gi interview ho be jai interviewer do loi depend to wi ko mana second 3 kha interaction to ra minute ka wari saraga okay thank you so much are thadro ku si natra kari matam pungkhaim pung ma chat pa interview si oi so depend to aina interviewer to the ina kari feel piri hai bise maunda enjoy to ri brahmana interest lady brai bise madu adu da depend to aduna aina interview se to kanda ai gi ahan bada interview gi ka se da sang bada ahan bagi minute ama natra minute ani da interviewer da decide to loi ai se logodran sar loroi dai se dui makhata badi mana khali bo akhan do validate to na bai da makta further detail bai da conversation to अहानबा करिगुम तमदा मिनिट अमा भोजंग बा यावे 30-40 सेकंड डिसाइड तो यावे मी जस्ट सांग को डिसाइड तो सी मी से लौगनी लौरो याइस अदुना अहान बेग इंप्रेशन से यामथिनी इंपोर्टेंट होय अदुना अहान बसंग बदा इ सोइदबा प्रोफेशनल होइबा कैजुअल होइदबा को आइगी सिदी यामथिना बेसिक ग्रूमिंग यामथिना बेसिक होइबा होइरा सिदी पंजर रोइगे सिदी याम बेसिक होइरा आइदी टैक्टिकल होइबा ओरिदि लाक्सगे सिदा इना interviewer to gi kok to da ina register to handoi se karino hai kanda ai se asing ma makhal gi skill loiba mini
ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯃꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯟꯅꯗꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯁꯠ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑ ꯐꯥꯁꯠ ꯂꯔꯅꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯟꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯖꯣꯕ ꯁꯤꯀꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯖꯨअली ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯞ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯀ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞꯀ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯥꯔꯠꯇꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯠ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ AIꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ AIꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯋꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯦꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯖ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯦꯖꯨअली ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯟꯄꯥꯔꯂꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯗꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 60-70% ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯨ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯞꯀ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯨꯗ ꯍꯨ ꯅꯣꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝꯗꯨꯗ ꯁꯣꯜቭ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10ꯗꯨꯗꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯎꯠꯆꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯑꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯒ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯜ ꯑꯃꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯑꯍꯥ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ 1 2 3 ꯀ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯖꯁ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯟꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯖꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ AIꯒꯤ ꯑꯦꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯚꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯠ GPTꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ IT ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯁꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ HR ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ 300-400 ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯖꯣꯕ ꯂꯧꯗꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ 2 3 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜड ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯖꯣꯕ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯧꯅꯤꯕ
si bhap tabiu ko adai di ani subada aina hoji haje doise sina mo hena important right sina soft skill ni ko ya powerful eba organization of the chang bada dakata ba any interviewer amana HR amana yening ba dugma soft skill ni si ai third point ni third mantra ni haje doise sigi soft skill si kaino hai kan da ko aina worried adum wari sarak pa siga conversation siga interview lori banupa interviewer do da ina feel da hon ne ba sinu pa si da CCD hai ba podam yawren aina CCD hai jabni ko adum kan to banu ngai na ba CCD ga jinga CCD cafe coffee day kai hai ni ko ningsing ma da ngai na mai tam je chronology gi sijin na bani ko acronym se sijin na bani ahan ba C se kaino hai kan da A se challenging oi nupa mani challenge lo khot pangam ba nupa amni hai se ko challenging oi nupa se moi mi se moi pa me barani maunda karyong ka target ang pisan ki bada natra maunda project ang pisan ki bada maunda any thaba ang sina ki da ma se alai ma accept to bada accept to ai to ke hai ba gi du ba challenging oi se si se worry sana ba conversation si da high interviewers the feel down by the ka type ani subada sinu pa se contribution to rokani mayam da contribute to ba thaba ga amna ka ta re organization to the akhoi gi objective ta contribute to ba da yam thina interest lo je ba makhan gi adum ba nu pam ni hai se ma maunda feel to on batai si feel to on ba si the second thing ni ko interview gi worry batai mayam si da du maunda feel to on se ado challenging oi ba ka hai se sisu be ya di khoi gi any problem solving ngasi customer am akhoi gi company du gi customer ma problem mayam phangna ba gi complain to ba lai en khala se ba adu da isa isa chong chel laga complain to solve to ba ko ego yaroga na te ko hai se customer do understand tawraga magi problem solve tawraga nokhal lage smiling tawraga han gi bagamba adumba problem solving ado problem solving se aigi experience laitraga di mamangi organization da thabak tawrubagi experience kai ba laitraga di adura so aigi problem solving gi ability se maung utpa yai ba thabak wena haidoi proof wena uttoinga tani ko chin loi haidoi na te hari mem se adum haibe sir aina like ta me matam da aigi hostel da aigi monitor duga aigi teammate amaga natra classmate amaga class torok marak matang sida khoi hostel gi superintendent su sang pagi matam thokidana confusion mo ithokre sigi matang sida makoi mayam pnom makse khoi gi sound rak pai phim mala ke matang sida sir aina changaga aina cc tawe 1 2 3 4 5 8 steps lawi adrigi moi mayam se loina understanding toraga hangre adu matung dagi superintendent na igona kokhalaga ne yam sen harau na igona ko token ama pire sumai toraga thagat wa hayam pire si example ni problem solving gi ko ai company da in experience laitraga toruba gi experience laitraga su problem solving gi quality se skill se ai se fresher amo iraga su mayam maunda share to gi opportunity mayam ma lei ai gi learning ability sisu challenge amani ko challenging oi ba keno mane ai hari sing sai gi my cook to the CCD se kamai register to hando no hai ba gi trick ne tani ko share to jari se the learning ability se hai jai sir ai se ko pusi dai computer tam zarak tri adu bai ngasi ne ai adu web designing to ba hai re natraga isi web se aina design to jamani sir jing adu sigi post mai si sem zarak pani sat hai ga na register to dani ma se learning fast learner ma oi kai na ko adai team work to bagi ai gi तुम एग्जांपल गुम ले रबा हाई बसिंग से जॉब अमा एगी एक्सपीरियंस ही मंगा तारा एक्सपीरियंस ले मिनी का हाई बे केम तका तादे एनी सिनेरियो द हाई बे स्किल सिंग से डेमोंस्ट्रेट तौरे हाई बगी प्रूफ तो माउ द शेयर तो बजाय अदे तो मा फील तो रकने अदे दी लास्ट ता मु CCD सी की कोई ना हम चैलेंजिंग हाई जरे से नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हाई जरे थर्ड टाइम हाइजनिंग से डी से केनो कांद याम इंपोर्टेंट निको डिपेंडेबल मिस्टर डिपेंडेबल लाइ मिस्टर डिपेंडेबल लाइ से any team member any leader amana any senior amana yam thina pami ado si se Mr dependable se kanano hai kanda Mr X natraga Mr Victor hai ba khoi team member se ma onda ina wang ga ra madine ai amona ma onda hangna rus yare mana ai piri ba timeline do loiraga ma dum la ga ingon hairani sir nai biram basigi A B C thabak se ai smai pangthok chakramni sir si pangthok pa kanda Mr XYZ sina ingon da mating pangai ado isi sigi mi sina ingon da si to birei si to pa kana sar kharcha suki changja khre adu bai na si save to jare ado entirely si sang is sini kaina tawraga ko adu makhali mi mem lei ado hai ba CCD se sini interviewers nu pa mi se ado aina hoji panjaki ba point ahum aina hoji pani re ko hai ba point ahum se kari gumba aina
interviewer dugi kok tu da mai wakal du da feel da on banga maba ai ngon da si mayam se yauri hai ba kanda hai ba se adai aina ngasai gi pan griba point hum se kari ba in short ong ba any new job seeker ko any new job seeker ko gi corporate ta phajaba thaba ma land up to da ko adum success oini hai ba se ai chena thajai sidagi hena kup ai sigi program sida ngasi gi oina jam sang helan jarore ga si topic sida noma dedicated program si am sang ba poni ko ai adu adumaina organize tawjage ado sigi matang sida khoi gi topic ani di loire ko matam se adum jing se hoji 47 minute sang chale anyways matang sida mayam ai minute amatang break lawjage minute am phajaroi around 30 second break lawjage adu amuk laksage mayam amu na se mayam adum leibiu mayam pro bu break ki matung dam tara nok seri mayam kari gumba ehang share tawjari ba point sing si topic sing si khara kana ba amani khan bi raga de adum suggestion comments pibiro aduga to pa ate to pa kai topic cover to ya have su mayam na dum suggestion pibiro yaringe hai ba platform sigi information se hogi manipuri channel bro Thockchom manipuri channel hai ba channel se mayam da dum share to view yaringe hoi miti mesa ayamba level da large scale da sigi platform se phangan ba gamba da mating pang view hausi amu hoi ki third topic te lakchage third topic ayhan lokhachari basi hoi gi kana gumba ma entrepreneur business tauba hoi lady natraga gentleman hoi business tauriba stable loiba business ama already huji taujariba business next level la kamaina scale up tauni kamaina expand tauni haibagi matang da ko hoi business se sahi manga tara oi bi ai natraga ai mamangi generation ai parents ina toramba business ai continue di tauba adum success ti oiriba ko ai gi adum financially lakpham thokpa adum lakpa ado level am da dum leiba ko level se degi next level singhat pase si question ama oiraba haitare ko ai je khangdraba kamain tawgi natraga ngamdraba ko sigi matang da excuse me singam tana thakchage si kamain tawni hai kan da ko si next level pukhat pase koi gi haina ba malai ko what took you here won't take you there ko aina mamang da tawraga laksari ba mayam da dum tawra lekan da mayam pura second amtang break bi bitare ai gi camera sigi battery se loire but ai camera battery se just sindok sege second manga khata ni daka ta do something line da le view mayam yaraga
थागतसरी मैम ब्रोबू टेक्नोलॉजी यूज तौबनीना सिसु मेंटेन तौदबा यादे हौजी अखोई लोइबा फावबा अखोई प्रोग्राम से लोइबा फावबा ब्रेक लौदना तुम चसजरगे अैना हौजी हाइजरिबसे अखोईगी अनौबा नतबा हानदगी बिजनेस तौना लेबिरिबा दुगुंबा एंटरप्रेन्योर अमा मासे स्टेबल लोइबा बिजनेस अमा को फॉर फ्यू इयर्स अखोई चही मंगा ओइबे याय तरा ओइबे याय चही कया अदुम स्टेबल लोइना अदुम तौरगा लेबिबा नेक्स्ट लेवल दा कमाइना चिंखटकनी कमाइना स्केल अप तौनी हाइबगी मतांगदा अदुगी बेस्ट ओइबा प्रिंसिपल बेस्ट ओइबा दुगुंबा फॉर्मूला अइना अखोईगी एंटरप्रेन्योर मयामगा लाख अमा हेनबगा थबक तौमिनजरकपा मयाम सिदगी अइना दुम को पिकअप तौजरकपा पॉइंट खरा पॉइंट अहुम खक सिगी मतांगदसु ngasi थमजगे तामिनसी सिदा अखोइना तौदोइसे अखोईगी अइना हुजिकते पंजखिबा वाफम what took you here won't take you there aina ngasi bhosida ina tawjariba steps sing implement toriba steps sing do adugi steps se aina adum apply tong chalagadi ai next level chat pangam moy ai sigi level se sum lai ne aina sahi tara level se adum lerak pa hai se sigi proof se kaino da aina tawriba seasonariba ai gi tarika mayam ai gi tricks mayam ai gi techniques mayam do ai swai bho sigi level se lai bai da mukta good technique way अदुबु नेक्स्ट लेवल द चत्रे हाइबसिना ताकपदी अइना सिजनरिबा टेक्निक मयाम से अदुम सिनर लैतारगदी अइना चनिंगिबा नेक्स्ट लेवल अचौबा लेवल दो अदु यौबो यारोय अदुना सी यौबोय दमक्तै कैदौनी हाइसे सी हाइफेट खना सी यामना अखोइगी रॉकेट साइंस ने लौजदे सी याम दुम सिंपल ओइबा पोट नाक्तनी मयाम अदुम इसादा रिफ्लेक्ट ऑफ यू अदुमना बिजनेस फजना सक्सेसफुली तौबिरिबनिना हाइबा पॉइंट्स से to some extent adum tobiram gudra khali adubu hojik aina haijadoise as a process on a focused manner with 100% discipline high bapor hum se tobiba kanda ko high bapor hum se with 100% focus apply tobiba kanda adongi business ta adongi business to hojik leiriba business level se degi next level the 100% chatpa yagani hai se ai chetna thajabani ahan base kaino hai kanda ai gi leijariba customer base से करीनो खंगदोगा अइना सपोज ऐसे इम्फाल मार्केट से ऑपरेट तब मीनी हाइना खलसी इम्फाल मार्केट से लइबा ई कस्टमर मैम से करीनो कनानो कमाई तब मीनो अदो मखोइदा वैल्यू ओइबा वैल्यूएबल ओइबा अदुगुंबा अनोबा सर्विस अनोबा प्रोडक्ट अनोबा अप्रोच करी तब याई सिबो हंगे हंगदब अय मुक हाइजेगेको अइगी कस्टमर सिंग से अंडरस्टैंड तब अगी कस्टमर सिंग सिगी अंडरस्टैंड तब हाई से मोइना पाम बसे कइनो मोइना पाम दबसे कइनो सिखंग सम सम लोंदा अदो मखोइना पामी बसे करिनो मखोइना पाम द्री बसे करिनो मखोइदा लेरिबा पेन से करिनो मखोइदा ख्वाइदगी अवाबा नत्रगा प्रॉब्लम ngasi थेंगनरि से कइनो फॉर एग्जांपल ngasi इम्फाल मार्केट से एग्जांपल लौजरसि को अखोइगी इम्फाल दा मे बी पोसक खरा कस्टमर सिंग न फंगबदा वाना थोपो ओइरम याय सोइना लेरमोनी अदो मयाम अदुम वाहंग खंगना येंबिउने कोइगी इम्फाल द लेरिबा कोइगी मियोइ सिंगसे मखोइगी नोमगी हिंगबदा खरा वाना फंगजबा पोसे करिनो को सी पोसे अदु मोइददी दखा ताबा सी करिनो असुम पोसिंग हाइपे येंबिउ फॉर एग्जांपल ngasi से मपानदगी पुसलकपा पोट नत्रगा मपानदगी लाइन इजीली चंगम पोट ngasi di फंगद्रबा को अदुम येंबिउ को सी पोसे अइना फंगन बा याब्रा सी फंगन यारगदी मखोगी पेन अमा अइना करिंगबा क्योर तोबा ngमगदी मखोगी पेन जा अखोइना अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई तोबदा अखोइना हंगदो वाहंग से अनि खंगनेबा आइसिमा सो हाइजगे पुंसी से लाइफ इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम से अइना हंजन हंजन आई मेंटर सिंग गी तमजरे पुंसी द करिमता लेतर तारगदी तौनिंगाय लेतर तारगदी वाहंग हंगो इमोंदा इसादा राइट वाहंग हंगो अदो हुजिकी अइना अनोबा प्रोडक्ट करी तोबा याय हाइसे अइना करी नत्रगा अनोबा सर्विस करी अइना लॉन्च तोबा याय अहेनबा लेवल की बिजनेस जनरेट तोबा दमुता हाइबा कांदा अइना हंगदोइसे ngasi अखोइ सिदा ख्वाइदगी बिगेस्ट पेन से करी नो अखोइ न्यू मयाम सिम खनताइ को सिगी पेन से अइना करिंबा सॉल्व तोबा कांदा रिजॉल्व तोबा कांदा अइना वैल्यू क्रिएट तौरे कस्टमर दा अदो अइना वंस वैल्यू क्रिएट तौखिबा ngमगदी को सी पोसे योरना सिललनेबा अदुना वैल्यू क्रिएट तौबसे पोसक अनि द याय अमना मयामना फंगनरिबा पेन डिफिकल्टी ngasiगी तायंगपान से हिंगिबा मियोइ सिंगसिना फंगनरिबा ट्रबल मयाम सि सॉल्व तौबगी एनी अइना उपाय म पीबा ngमबा
ꯑꯗꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯠꯂꯅꯦꯕ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯖꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗꯅꯤꯀꯣ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯟꯗ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛಟ್ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯠꯂꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯦꯟꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯕ ꯋꯦꯠ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯑ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯇꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯠꯂꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯥꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯚ ꯋꯥꯟꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯗꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯠꯀꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯤꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯗ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛट ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯊꯝꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀꯝ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭रीम ऑफ रेवेन्यू मसिना जनरेट तौरगा ई बिजनेस नेक्स्ट लेवल पुरप यानी को सिना फर्स्ट मंत्र नि इन हाइजदोइसे अनिसुब मंत्र द लाक्सगे अनिसुब मंत्र द हाइदोइसे एक्सक्यूज मी अनिसुब मंत्र लाक्तोइसे इसागी बिजनेसमैन अमा ओइना ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯇ ꯊꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯦ 2 times ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯁꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯎꯕ ꯍꯔꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦड ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯜꯂꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯦ 2 times ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯨꯗꯤ 2 times ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ 2 times ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯝ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯝ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ मार्केट योनब कांदा था अमदा लाख अहुम योलपदा लाख तरुक योनग्रेब था अमदा 6 लाख सिम से कनेक्शन से योनग्रेब लोइसलपदा कमाइन तरोंगे द लाइबा पैसा से कनेक्शन हेंगत पसिगी सिना मरम ओरगा को अखोइगी लुपा करोड़ 6 करोड़ मांगमे था सिदा 6 करोड़ हाना फंगजबे रेवेन्यू दुदगी 6 करोड़ रेवेन्यू जा हंदरमे सेल न डबल ओइरा कांसिदा सि कमाइ ओइगायदा कनेक्शन खुदिंगी योनदा कोइ पैसा खर्चा तो चार्जिंग तो यु स्कीम ओइना नत्रगा कमीशन ओइना अदो सिम अमा योनबा कांदा अखोइगी लॉस सर्टेन अमाउंट लॉस ओइबा कोइ अदुना लाख अहुम योलमदा फंगसंग ब लॉस दगी
lakh taruk yolapa kanda crore taruk hen loss oi thokre aduna I hiding lightning point je te gisu na teba aina I business hengana ba hona ba in tolbe starting se scientific ori bra maram sabra aduna I profit and loss P&L sigi se matam puna mata yenga chat piba aigi yoliba pot se sigi margin se kya no ina phangi se daidi yari gai aigi operational cost aigi kharcha experience sorry expenses ko si se I handa hanba do sigi point sima yam important oina matam puna makta businessman ama oina ina yengdoi se kari no hai kanda aingonda sangi ba income se hanthabra hengat pra अनौबा अहेनब सेल लाइसना इंगोंदा अहेनब मखलगी इनकम पिरकपरा एडिशनल इनकम पिरकपरा नत्रगा सेम लेवल दा इंगोंदा अदुम इनकम पिरिबरा अइगी इनकम से सेम लेवल लैरगा करिगुंबा रेवेन्यू सिना हेंगप तारगदी अहि हेंगलिबा रेवेन्यू से इंगोंदा कानाबा रेवेन्यू नते अदुगा अइगी ऑपरेशनल अइगी बिजनेस से रन तौबदा चांगी बा खर्चा से यारेंगे नोमगी अहोबदो मेंसलगा लिखथा हलबैदा काले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतम पुन पे येगबैदा काटाय सिदा अइना यामना लुबा पॉइंट अमा इन पंजनिगी से अखोगी एंटरप्रेन्योरशिप सिगा कंपनी दा थबक तौबा सिगा माना बखरदी लई अदुबु मरमदी अनिमक बिजनेस ngaktani aduga khenaba yam lei khenaba se kaino hai kanda if entrepreneur ama oina mana tawriba thau yam challenging oiba hele mana challenging oiba gi degree se yam thina wangi maramdi माना लाख तरा का थादरगा बिजनेस तौरे खलसी नत्रगा करोड़ में थादरगा बिजनेस तौरे खलसी मा की मिस्टेक अमना करोड़ में पुंग मांग मांग बयाय मांग खरगदी के दौनी आई इसागी पुंसीदा याम सौबा इम्पैक्ट अमा लाकनेबा आई खक्तगी पुंसी नते आईगी फैमिली की पुंसीदा आईगी फ्यूचर की पुंसीदा को आईगी एंटायर लाइफ सिदा आईगुंदा याम सौबा इम्पैक्ट अमा लाकनेबा अदुबो एम्प्लॉई अमा ओइना कोई सपोज कंपनी में थबक तौरीबा एम्प्लॉई में ओइरे खलसी मादी माना मिस्टेक क्या तौरप कांदा को माउंड फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम तौरप माउंड फाइनेंशियली कई भी इम्पैक्ट लेते अदु मागी करियर प्रोग्रेशन दे इम्पैक्ट डेफिनेटली ले अदु माउंड नाकपीबगी वंस ट्वाइस अदु माउंड अपॉर्चुनिटी पिरकसु याय इंप्रूव तौजबगी माउंड तजा अदु पीबसु याय अदु इंप्रूव तौरक्तब तारगदी 3 टाइम्स मु तौरसुरप कांदा मासे कंपनी दुगी किक आउट तौरप याय सी एंटायर प्रोसेस सिदा हाइबा कंपनी दुदी थोइदोपा कैसु सोक्ते फॉर एग्जांपल आई इसे कैनोदा TCS सॉरी TCS दा को TCS दा थबक तौरे खलसे TCS दा इसे हजन इसे परफॉर्मेंस पत्र इसे सोइरे इंगोंदा सपोर्ट पीरसु कानाद्रे था हम सुरपदा इसे कंपनी दु थोको हाइरकनेबा हाइबा प्रोसेस सिदा TCS हाइबा कंपनी दुगी रेवेन्यू अमसुंग मागी लाइबा इनकम दुदी कैम सोए आई खक्तगी करियर मांग हिने को आई खक्तगी करियर दा अवाबा ओइनेबा अदुबु ऐसे करिगुंबा एंटरप्रेन्योर मोइतारगदी आईगी बिजनेस से इन करिम सोइरगदी आइगोना ngangbinaba kanam leite khwaidai chawba problem se kaino aigona ngangbinaba kanam ta leite aina tawrido chummasu lalasu achumma ngangtani sini luri se aduna isagi responsibility puno mukse isana lawdoine aduna isana isada kaino to boma self parenting to boma changiba aigona guide tawra chatpam changiba isana isagi discipline da isana lawjari ba process technique mayam da chumbra natraga chumdabra haido aduna matam punam da sidasu mentor ama thambai da ka taiba aina wahang confusion ama lakpada तुसी द डाउट अमा लाकपदा ये बिजनेस द प्रॉब्लम लाकपदा अइना करिगुम तौ गेन खनबदा को माउंड द आइडिया सो लोब याबा मयाम देसो दुम आइडिया लोरकपा प्लस आइगी आइडिया आइगी स्टेप से चु मी नत्रगा लाली हाइबसे माउंड द वैलिडेट तौबदबो मानो वंस वैलिडेट तौरगा दे इंगोंदा अहानबदा कॉन्फिडेंस फंगनी अनि सुबदा मानो हाइरेक्ट तौ पोतो मा दी ऑलरेडी सी लमी द चतलबा अदुमा एक्सपर्ट अमा ओइदोइनिना मानो हाइदो रिजल्ट तो पॉजिटिव वे भी चांस 99% होय को नेचुरल कैलामिटी गुबा अखोगी एक्सेप्शनल केसेस थोक्त्रगदी हारिबा पोत से सक्सेस होबे चांस याम वांगी अदो इन लाक्चदोय पॉइंट से अखोगी बिजनेसमैन हाइबसे सोइबे यादे डिसिप्लिन से मागी डिसिप्लिन इज द गॉड मागी नमता मागी लेजरिबा प्रोसेस लेजरिबा मागी अप्रोच तो मागी 100% डिसिप्लिन गांग चटपगी दरकार लय अदो हम चैलेंजिंग होबे जॉब ने सोइबे यादबा पोत ने मसी अदैदी अदुना आइगी इनकम आइगी प्रॉफिट आइगी एक्सपेंसेस कंट्रोल थंबा इनकम हेंगद हनबा अदैदी करिगुम मतमदको बिजनेस सुंगहेन हेंगत पे यादव पीएम सुला पे यावेब कोविड-19 लाए खलसे आइगी मार्केट से लिमिटेड ओइग्रेब को नत्रगा एनी एक्सेप्शनल केसेस समा लाए मार्केट इशूम थोएब रेवेन्यू हेंगत पे यादरेब
hengat taba revenue da agi profit se yani kai kamai impact to holo ese sida khan ga dawni revenue hengat pasna atopa game amani ko duga profit hengat pasna atopa game amani do sigi poche kitang mindful raga chat pi ba sorry adaidi third quite important we point ngasi gi damakta akoi gi ngasi gi world sida aina hoji sida haijening ise aigi business e matam punum ta kamaina aigi passive income ho hene ase khan biu siri matam minute amani lobja ge am important we point ko business scale do damakta si even startup no business ho mi su si khaninga we point amani aigi business e kamaina in a passive business passive income da on thokane ise matam punum ta khalaga sakbiu passive income haibadi passive business haibadi kaino mayam ayam badi khangbiram mani amu hana explain tawjage passive income haibadi ai yaudana aigi damakta sen tan birakpa income do aigi active involvement yaudana matomta lakpa income do passive income kawi for example passive income se ina fixed deposit thamisu passive income never ai sen do thadan tham grei tum leire sahi amani ahum mari leire loy ko income do lai ai kem yaude ko haiba process this is passive income am ni ko example oina haijabani aduga passive income se even ngasi gi social media da koi gi youtube ta ka natraga keno da ka adum tawri se kene facebook ta ka mayam reel ta thagat pa kolak pa tawri bu mayam se matam da se passive income adum olak tu ni ai leiri ba video mayam do adum adu permanently leigrabani adu video da mayam ying ba kan da adum some level of advertisement ki paisa ma khadi adum lak pa yai ko ado sisu amani aduga passive income se hoigi even multinational marketing for passive income nei mayam dum haini aina once masi drive to over matung da igi makha gi downlines non to ko business to get percentage kara ingo da dum lakchaba sisu dum multi passive income nei loni adubu si points te gi hoigi core point te laksage aigi business se kamaina passive income don thok pa yage haibe se 100% oi de ba ya adubu largely 70-80% passive income don thok pa ya ba haibadi aina actively tawjari ba aigi business se sida ai isagi involvement se yani he handan ba si kamai doni tarika ani hum lei ahan bada sigi process ani hum lei ahan bada automation tawba ngasi se hoji ki matam se internet ki ai gi application gi matam ni ai gi thabak repetitive oiba thabak mayam punamak se loina application gi through da natraga software ma sagal daga loina automation tawba yai si automation tawba da ko mi masing handalakani ba taka taw mi masing handalakani ba dakar taw mi masing handaba se खर्चा हंदब खक्तनी ने खनबीगनो मी याम लेबाय से मैन मैनेजमेंट सुदा सोब थबब ने सिदा इसा इन्वॉल्व तौदो यारक्तबनी अदुना इसा याउदना तौगे हाइगे अहमद ऑटोमेशन रिपीटेटिव नो आइदन नुमिता बो सपोज होगी एमआईएस कुंबा एनी काउंटिंग ओब थबक थबक मयाम लेरी को होगी एप्लीकेशन तौबा याब थबक मयाम लेरीबा होई बिल ककपा ko lady even security ngasi camera am thamaga adum security guard thamdresu yai hujiki matam da ko lady gate hangdon balonsen bagasu adum mission adum yare hujikan mayam thabuk mayam lei hujikan da koigi driverless cars laktore lady flying cars laktore hai ba mayam se adum keno ngaktani repetitive oi ba thabuk ngaktani factory gi thabuk mayam hujik ai na replace tawkhre adu maina ai gi business da kari activity हंजन हंजन नोमगी सेम रिपीटेटिव होइगे सी मैम से कमाइना ऑटोमेशन द तोबय कमाइना ऑटोमेटेड फि ओइब फिल्म द थंब याय सिसना इंगोन द आई हेडेक हंदहनगनी आई खर्चा हंदहनगनी सोइबगी चांग हंदरकनी अदैदी एफिशिएंसी हंदरकनी सी फर्स्ट को इंपोर्टेंट पॉइंट सिगी दमत अदो अनिसुब द ओइदोइसे आइन हाइजदोइसे डेलीगेट तोब डेलीगेशन से हम दरकार ले थबक पुनो मैसान तौबगी कयम दरकार तादे ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओइबा आइना नत्रगरी तौबय यादब थबक अमनि खंग नतना अतै थबकति लोइन आई टीम मेंबर सिनाबियो को टीम मेंबर सिनाबियो डेलीगेट तौबियो इसा से फ्री ओइना थंबिरगा इसा से तुमना लेदोय हेनते को आइगी मतम से यामथन वैल्यू वांगिबा आइगी मतम से आइना फ्री ओइजरगा अतोप करी अहेन तौबा यागे दो अदुदै एंगेज तौबियो next level kamai pukhat kadage anoba service karino akoi ngasi gi country sida natra ngasi gi hoi city sida kari opportunity thorai karamba meeting yaw bajai kanada gi kari tamba yai tamjan bagi sumatam puthopoi da ka leiba changing world ina I han gi leiba process da dum chali kai yaroi regular basis da agi team management gi matang na tamba da ka lei at the same time agi team manager team leader sing mayam da makoi da train to bagi da ka lei leidi makhat makhan gi thawang mayam le adu da ina
focus tꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ delegation tꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ third thingꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ important ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ automation tꯧꯕ automate tꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ delegation tꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ important ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ passive income ꯗ ꯀꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ standard operating procedure SOP ꯑꯃ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ SOP ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ function ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ SOP ꯂꯩꯅꯤ team member khudingi SOP leini ba da aina tawdu se my SOP dugi matugina mana thabak se tawrabra tawdibra ise daily basis ta evening da amutang yengba weekly basis ta amutang yengba monthly basis ta amutang yengba so ma se system amda thamgrabane ba haini ba ko people most of the time fails but system hardly fail in people most of the time fail but system hardly fail in ko aina system amda thamgraba मियोय बाइसिदी इमोशन ले अना एक ले अमा अमा मखन मखन की लोइना मोइदा इश्यूज लेयबा अदुना मरम ओरगा फेल होबे चांस मयाम लेयबा इंटेंशनली माना फेल होइनिंग द्रगसु तो दविगुमसुंग एखोइगी सिस्टम अमदा करिगुमाइना पोसे थादन थांग्रगदी सिस्टम दुना दम ऑटो रन होइनेबा अदुना SOP आइसु सिस्टम अमनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मागी नोमा SOP हैबि जम जम लोंदा नोमागी माना लागा अयुक्तगी इवनिंग फो तौदोइ थबक से करी करी इथो थंबियो si tawrabra tawba lorabula tik 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 tawra chatpiyo evening da yengoba mai se tik tara khotka dabda tik kya khulam gan adai week amada mana tawba da thabak se kya no asi magi performance kari no sigi report card am yengbiyo report card review tawba do ina matam bibiyo ko mi do handle tawba mi do ngak le ram chala si tawrabra haibe kem da ka ta di hujiki report card tu matuna mana over a period of time ma se performance faragadi माबू appreciate तोबियो माबू थंबियो करिगो माना परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस तो फरक तरबा माय मथौ द सुरक तरबा मागी नोमगी तवम थोब थबक तो एना डिफाइन तोरगा SOP एम से मा थम्म कांदा मदु मा साना सेमजद्रगदी तौजद्रगदी मादो इक्विस्ट डिजर्व तौदी सेंग वारी ने सिगी मेसेज से माउंड पीबगी दगा लेबो अदना SOP सेंबा हारिबा अहुम से तौबा कांदा इगी बिजनेस तम तमना ऐसे बिजनेस उदा इगी इन्वॉल्वमेंट से लिखलकनी पैसिव इनकम दुमाइन तौरकनी हारिबा स्पेयर आउट तौरिबा मतम से एना कंथोक जरैबा नत्रगा इन स्पेयर तौजरैबा मतम से अतोपा हेना नेक्स्ट लेवल पुकपा याबा मोर वैल्यूएबल ओइबा अदुगुंबा थबकता अदुमा एक्टिविटी दा इसे इसाने साबु इन्वॉल्व तौबा इसागी लर्निंग दा इन्वॉल्व तौबा एगी टीम गी ट्रेनिंग पीबदा ओइना इन्वॉल्व तौबा अदो अनोबा अपॉर्चुनिटी येगदा इन्वॉल्व तौबा दो हारिबा पॉइंट अहुम से तौरगदी आइना तमसिनजरकपा आइना थाजबदा आइगी लेजरिबा बिजनेस तो नेक्स्ट लेवल दा सिंगहतपदा याम फजना मतेंग पांगने ने खनजै अरोइबदा आइना लखचरिबा टॉपिक से मतमसु खर थिंजले कितंग थुना ससनबा तौजगे रन थ्रू तौजगे द अरोइबदा आइना लखचरिबा आइगी टॉपिक से तैगे सुनते नौना बिजनेस अमा तौगे हैना खनबी तारगदी करम मखल की बिजनेस चूज तौगनी मतांग से इन हाइजनिंगी से नौना बिजनेस तौगे ने खलिबा मियोसिना पामिसे करिनो माना पामिसे खोइगी अहानबदा आई बिजनेस लॉन्च तौरगा नेक्स्ट फ्यू इयर्स सही मंगा तरा नत्रगा सही अहुम दगिना मंगा की मतम से स्टेबल होइना इ रन तौबा ngamba aingonda loss oidaba ado aingonda thajabam pirakpa ai business di success oirani kaina ko adugumba stable oiba adugumba progress samaina purakpa ngamba since ai business se successfully launch tawraina lawjadoini si oitaragadi adu matungda mu ai se next level the scale up tawbagi fiham bhawda ina puba ngamba sigi scenario da karingba ina anoba business ma puba ngamagadi haiba business se successful launch orba business amani ana hoilo yai ko सिदा सेक्शन निगाई ओरी से नौनो बिजनेस होय बिजनेस की लमद खोंगदा बाय से याम चैलेंजिंग होइबा यामना क्रिटिकल होइबा मोमेंट नि मिय पुसे सिसु तराई तराई लौब यादे ngasai ge ina job ama नौना हौबो मतमदा एखोइना क्याम सीरियसली लपम थोई हाइबगी मतंग दा ina panjakiba point no sida su valid होय आई अमु रिपीट तौजर रोइगे मरमदी करिगिनो हाइ कांदा सिदा एडिशनल होइबा मरम अमनि खक लेसिदा इ हाइजे दोइसे खोइगी ngasi entire India खक्ता नते entire world खोइगी
अनौना हौरिबा business sing startup sing gi survey tawba kanda ko sahi an ahum gi manung almost 75 to 80% business fail hoye see real hard real data ni ko hari se hybrid thadi ge khoi gi leiriba ngasi gi society sida ngasi gi business world sida 75 to 80% nauna business haujaba se business mangaga fail hoirega to ye ahan 3 years ki manung da ko the sigi hariba 75 to 80 years fail uriba music sigi marakta ise kamaina taru daba lemhauriba 25 30% of the business lemhauriba 25 30% business me se makoi se mu success ore lobi gano moina mu another next 3 to 5 years mu makoi gine another 80 to 90% fail hoye aduna ultimately chahi tara dagi hena continue to raga business rise on mangam ni base only 5% tane si aina haijariba point se taraga mayam da discourage oi biganu si se ekhoi fundamentally soiba khara ekhoi da lei si soiba se ekhoi na kari gumba avoid tawragadi ekhoi hairiba 80% 90% feel uriba mayam se sahi ahum bhoki manung da 75 to 80% fail hoikre sahi manga tara amga mungai ba kanda ko 85 90% se pura fail hoikre lemhauri se 5 to 10% kaktane business success hois ekhoi kamaina hairiba 5 to 10% success hoiba mayam se makhoigi marakta ekhoi su oinaba sineba khoi target oi dose target taw dose sida khwai gi soi se amba step the soi se kai no haikanda business ama tawge hai tar ga ekhoi na hujing normally ekhoi society sida tawri se o huji kandi ne dukan fee gi dukan hang se am chalba restaurant hang se am chalbani restaurant ma hang se ko huji ki matam dadi sumaina khoi gi ka tar tough ground ama football gi ground ama hang se am chatpani hang ase sumaina hujikan de sumain tawbani he hairaga ne moina su sumain tawkan success oi ai su tawge copy and paste conformity ko wi ko si se english ta conformity hai bi mayam tawne na tawba society ne influence tawba si tawba si de ni sorry se hairiba business aham sahi da di yam man ba yeba success oi baga success man baga yam khinei ko ado kayuma tamda success oi da fail oi business su yam man ba yawbani success oi ba man ba aduna ekhoi di success oi ba man ba de success oi ba de ba ka taris aduna successful oi bai da makta aina changi ba lambi do research oi da kar lei aina changi ba lambi se changdri ge hana I success to sidi oi re hai ba de sana confirmation ama phang bai da ka tai ado 99.9% businessmen now na hori si tau de simang na fail oi ba aduna si business changdri ge kan da ekhoi na point ama ni kha khanbagi si da ka lei aina ngasai gi haine haijeningi se mina fai mina si tau sidi oibani sidi kana bani sidi success oibani higher pot se hoi khantha view research so view adu the step in to bigan aham da ko khantha view research so view haiba sing dura chumba su yorom bi ai adu bu haiba sing da chumme hena lu kai dong da lo bigan research yaudana hoi proven over research ma yaudana scientific over research expert ma gi mating na lo ba tawba research ma yaudana madu sumtha thaja bigan ani subada excuse me thank you sorry adu ore de ine lawdo be approach se kari no ai kamaina karamba type ke business aina decide to woni do sangani se kamaina choice choose to do no kamaina decide to do no sida I lak sege sida aina amu haija do nga sai gi anoba job thiba kanda koina hamada coin ani ka haigi ko ahanba coin ani suba coin gi ahanba side dei coin gi ani suba side coin gi ahanba side se aina mu isada reflect होता है आई स्किल से करीनो आई एक्सपीरियंस से करीनो आई टैलेंट से करीनो आई पैशन से करीनो को सिग चाना ब अलाइन तो बिजनेस आई यंगता है फॉर एग्जांपल आई से यामना कोई डिजाइनिंग गुम्बदा आई पिथोंग खरा आई उजब तारगदी सिदा पामजे न खन तारगदी आई ड्रेस डिजाइनिंग की लाइन द बिजनेस अमै हौसेब अदुदai सक्सेस होबगी चांसेस हम वांगी आई से कोई मखल की रेसिपी थोंग थाकपगी कुकिंग की को अदुगुंबगी लाइन दा इंटरेस्ट लय खलसी अदु रेगदी आई रेस्टोरेंट गुम तौब द बिजनेस की लाइन दा तौरप मति आई सक्सेस होइनेबा सिमा खाइरे न को आई डिसाइड तौबगी लेवल रि यौद्री को स्टेप टू यौद्री को आई जस्ट प्रिलिमिनरी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯂꯧ ꯊꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯌꯣꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣ ꯀꯣꯏꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯟꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯦꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯦꯟ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯦꯟ ꯕꯤగ్ ꯄꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯄꯦꯟ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯔꯖ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ 99% ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯛꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯎꯔꯦꯕ 7 ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ 1 2 3 4 ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯗꯩꯅ ꯃꯉꯥ ꯑꯩ ꯂꯤꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯤꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜꯒꯤꯀꯣ ꯈꯪꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦ ꯂꯧ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯠ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅꯒ ꯈꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯧꯍꯣꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯅꯤ 70 to 80% ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯣ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10-15ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯥꯎꯟꯗꯣ ꯋꯔꯊ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛ 10ꯒꯨꯝꯕ 10ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ 10 ꯂꯥꯛ 20 ꯂꯥꯛ ꯁꯄꯣꯁ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯗꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯣ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ 90-95%ꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯇꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯆꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯗꯣꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯁꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯐꯠ ꯂꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯁꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯩꯅ
थादा दोरी बाई की कैपिटल तो दुगी just 15 to 20%, maximum 20% को, maybe 10% बोई भी जाए, 10 to 20% थादा रगा business है पे try करोगे ये भी हो, soft launch करोगे. For example, in a restaurant नॉमा हांग बसे ऐसे हम तो ना different recipes cook तो बसे ऐगी passion नी ऐसे सुमाइना recipe में हाउरगा को restaurant में हांग दोरे गलत सीबो. कहीं तो तौदेंगे दा आम दा दुकान तो दा इन शोरूम तो को वाह लाख कुनमंगा कुंठा थादा नंतर करोड़ को थादा रगा तौरगा बिजनेस तो बिना थियो. हाँ मैं ऐगी रेसिपी से हाना ऐ डिसाइड तो बियो रेसिपी से सारगा फजना इन यूनिकली तौरगा टेस्ट मार्केटिंग मी खरदा इदम पीरे जिम थाजा भया बबी फीडबैक एंगोंदा genuine feedback पिरकदब अदो ऐ ना हाई तौरी खुदिंग चुमसु चुमदसु ऐ नंगना याम फै हरकदब मी द पीरुनो इसाना मसक खंगदब मी अतोप मीम की थ्रू द टेस्ट मार्केटिंग तो हलो टेस्ट मार्केटिंग है से इसाना खंग मी द पीदोइ नती इसाना खंगदब थर्ड पर्सन मी खरदा मी चाम चनी सिलेक्ट तौरगा को मी अतोप मी थ्रू द फोटो येनबियो येन टेस्ट तो हनबियो मखोगी फीडबैक तो अइना फीडबैक तो सु को चिन्ना लगदब नते को हाउ हे हरग तोक्तोइ नते अइना पॉइंटर अइगी रेसिपी तुगी मतांग द पॉइंट मंगा तारा सेमबियो अदो टिक तो हनबियो चेम तौरगा मरम दे गोंदा अइना मांगोंदा चाना बाइ तेम फ्री द पीदोनि मा चे दुम मा फिल अप तो बिरको याइबा माइ मिंग बिरक्त्रसु याइ माइ डिटेल नंबर पिरक्त्रसु याइ अदु मान असेंग फीडबैक तो पिरकनेबा सिगी पोसे सी मतंग से सोली सी मतंग से स्ट्रांग ओय सी द खरे हेना फनिंगी सी तो होनिंगेना हाइबा फीडबैक चाम से लौसल मतुंगने अगी प्रोडक्ट से अमु हेना अमुक अमु साबिरो सारगे अनदर लेवल ऑफ इन रिटेस्ट तो बियो मार्केट सॉफ्ट लॉन्च तौरगा अदु मतुंग करिगो फीडबैक से फजरबा अदु मतुंग अगी शोरूम से यामना मिनिमम ओय सेटअप ता शोरूम से होबियो नत्रगा मार्केट डिलीवरी सर्विस से आई रेस्टोरेंट की मतंग नि हाइजरी से फूड सर्विस की मतंग नि हाइजरी से different recipe items launch to be matang dani hijari se ato pe any oi be any field su si apply to be any categories of product su adu sumain tor matung da aina success level tha ahum dagina taruk phok se sigi small scale the business of you sida lakpa response da ingon the confidence pangani na traga ingon thaja ba mang bam lakani ko adu thaja ba mang ba larka de laga de dur mahal da chen bi gano maram de aina ममांगदा सिदा चंद्रिकांदा इसे मयाम एनालिसिस आइन रिसर्च तौरगा संजरकपनेबा दु रिसर्च तो ममन लेति एन लोबिगनो दु रिसर्च ममन लाइरपोनी अदो आइन जस्ट सोइबा एक्टिविटी खरना लाइब रेस्पॉन्स रोंग रम बेयबा सोइरि दो करिनो हानाम थिगत पिरगा इन मोर परफेक्ट वेब पोरम सेम्बिरगा लेवल द पुखला कांदा को अमुकमु लॉन्च तौर यबियो आई 99.9% आई थाजेयबा आइन दुगी लेवल जो कांदा आई प्रोडक्ट से दुम चटननी अदुई मतुंगदा आइगी शोरूम से हांगा प्रॉपर्ली लॉन्च तो बियो सिगी लेवल से केदोय दा आइगी प्रोडक्ट इन तोजदोइ से आइगी पैशन पर्पस लोइना आइगी स्किल टैलेंट का अलाइन तौरे मार्केट की रिक्वायरमेंट का अलाइन तौरे अदेदी प्लस सिगी पोटेंशियल से याम वांगे हाई बैठदी सिगी बिजनेस न पिक लेवल लाप कांदा आइना पुलसीदा डिजायर्ड और थागी इनकम दुदगी हेना मान पैसा पिरानी सिगी मैम से लोइना टिक 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 प्रूवन गतनेबा अदुई मतुंगदा बोइना अखोगी लेवल 1 2 3 तौरगा इन टेस्ट मार्केटिंग सॉफ्ट लॉन्च तौरगा कस्टमर की फीडबैक लौरगा इन आइगी प्रोडक्ट से अदुमतिक परफेक्ट ओय मोंग द सेमगा चखरेबा सिगी मतुंगदा इन लॉन्च तौर प्रोडक्ट तो फेल होबे चांस के मैति अदु बहाइब मयाम से तहौदन करिम तौरमदी सक्सेस होगे दो बिजनेस सु फेल होरबे ये को सिसिना खोगी अहामदा सिंपल वर्जन ऑफ द सर्विस सिंपल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट अहामदा को समना लॉन्च तौबा कस्टमर की फीडबैक लौबा दैदी मसी हेना कंप्लीट ओरगा रिफाइन ओबा प्रोडक्ट नत्र सर्विस तो आइना दुई ओइरबा कांदता आई लॉन्च तौबा अदु मदुम दागी कैपिटल थादाबा होबा सिमा सेकंड स्टेप लेरे थर्ड ता आइना हाइजनिंग से बिजनेस से तम तमना को अखोगी ngसाइगी ममांगी कैटेगरी दा थर्ड पॉइंट आइना हाइजखिबदुगा मरि लेदोनी बिजनेस से ऑटोमेट तौबियो यानी खैदी अदेदी एप्लीकेशन यूज तौबियो अदेदी टीम मेंबर्स की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेम्बियो आईसी हंजन हंजन हाइजगे एसओपी से बिजनेस से चौरप कांदा को मी चाम लेरक जाय मी चनी लेरक जाय मी चहुम लिसिंग अहुम लिसिंग मंगा लिसिंग तरा ओरक जायबा सिदा आइना मी मैम लिसिंग तरा आइना टीम आइना हैंडल तौरी कांदा को आई खादा सुरिबा मी सिंग से दुम लिसिंग अमगी मथक्ता दुम ओरक यावखरे मतम लिसिंग अमा लिसिंग अनि लिसिंग अहुम को ओरक पेम यावगे सी हाइब मैम से 90% मी आइन मस खंगदे अदु मखोई परफॉर्मेंस दी मी अमन परफॉर्मेंस फरक तब आई खंगे आई लिसिंग मंगा से आई ऑफ रोल जावरे कोइना हाइजे ऑफ रोल ऑन रोल पुल्लगा मी लिसिंग मरी मंगा जाव लेरपुं तब यावगी मी लिसिंग मरी मंगा सिदा मी मंगा खन परफॉर्मेंस फरक तब आई दी खंगे अदु मी दो कनानो मस खंगदे
personally kanam handle do yadi business sorok pakanda system amagi makhada ina thadara thamgadawne ba mi ngana performance falak of the system do on the tik torok kani ba sigi areas da si usugumba mi ngak performance patre natraga sigi areas da sugumba mi ngak performance best performance pires on the tik torok kani ba do hari midu da best performance tor ori missing do moising da isana intervene toraga mu wari sana ba natraga worst performance tor missing do koigi management ko koigi aina se tha mapang da tamjarak pa management gi kenom da management gi theory ma in tamjare si textbook da yaw da theory ni ko management by exception na si maman wang na tamjarak pa ni ko se management by exception ai se aina mi listing am handle tawre dine mi listing se aina khong moi da ka ta de mi listing du gi top 10 mi listing du gi bottom 10% natraga mi listing du gi top 20% bottom 20% ai monitor top whatever middle 60% se moi se okay ngata ne moi se kai problem nei te mathau suri aduga top 20 se mathau dagi hena suru ba mi ngata ne performance paraba si mayam ja ina mi eng da thambai da ka ta ba maram di moi sing chong gi da ai business ki performance se handar kani ba moi sing ina ai business se igala chali ne ba dai bottom 10 bottom 20 sina ai business sing dhari ne ba makoi se ina senaraga kari moi se masagi performance phagalakta taragadi ai business adum singthara chatkane ba moise phagalakpa ma natraga tandhoki ma tawdawne aduna management by exception ai se moise maina people management ai tamjare aduna khoigi haiba process ai business se kari ma chawkhal han ge tunga chawkhat pagi level da pukhal again hai taragadi ai gi system punamak se ai gi miyoi ba khuding mak se team member khuding mak se khoigi SOP da thadara thamgada SOP da thadaraga thamgadaba ade yaringai automation da tawbada automation natraga application na tawba yaba technology sin na tawba yaba thawagi matam pro da thijen ba leptaba si torop kanda soibi chance am hanthani sen link na changani adaidi business se more efficient oini ba hena result pirakani adaidi delegation tawba yaringai mi atobada sinaba thabak singse sinaraga sumain toroga chatpa ado ai se yaringai free out tawba yaringai ko aduna sumain toroga koigi taurakanda aigi ahanba nona haujariba aigi business se fajana success hoiba amasung scale toba yabagi aduma phibam da soina lakani habese aina chetna thajai musi myam se ina tamsinjarakpa ko ai life ta experience gi tamsinjarakpa aigi journey dagi ko plus aina tawjaruba research aina thabak dominajaruba aikogi mioi sing kaya over 1 lakh businessmen and women, more than 5,000 people, corporate level, respectable level, music and Thamak life ki corporate ki 27 years ki journey, TEDx speaker, author, passion to prosperity coach, amasung I know business advisor, so in a mayam. Sidagi na fangjarakpa learning sing doina. Pick up tawre haraga ngasigi topic mari sidaina sarakna khogi sida mari tawraga sengwachaba topic ni ahanba topic ina haijai khibada khogi highest salary package kamaina phangni sorry corporate promotion fast oina kamaina phangani adaidi ani subadai lokho chakri se khogi new job seeker amana corporate kamaina magi chanaba amasung high potential oiba job kamaina crack tawba ngamgani adaidi hum subadai lokho chakhi base khogi already business tawduna laiba entrepreneur mayam masagi business se next level the broad base amasung expansion kamaina tawgani dugi best formula se karino mari subadai na potam panjagri se kanaguba mana nauna business hawat ke hairagadi karamba business mana choose tawgani kamaina choose tawgani haiba business se stable oiba next level success oiba level da pukhatpa kamaina yagani haiba point mari se aigi experience tagi aina lokhat chakre aihaki loisalakpada aina thamjaningi se aihaki asigumba initiative asigumba movement hoigi guidance phangbagi ngasigi samaj se leiba miyoi ba khudingma maitai macha khudingma aspiring oriba career mas pusida successful oiba job career ma sembachaningba amasung successful oiba entrepreneur ma oijaningba dugma miyoi sing natraga masagi pusida nungai faba emotionally mindset ta oirasu leina successful oiba nungai ba
peaceful oiba punsida mamang sakhatpa punsida successful oiba koigi meaningful oiba success ko wahanthok leiba success oiba adumba punsi ma kamaina hingani haibagi matangda koigi best of the best experts sing na koigi platform sida laga natraga isagi punsidagi phangjarakpa learning sing do share tawjaraga haiba musing punamakta ngasigi young generation natraga huji huji hingliba ko akoigi already experience lo leba musing pusida kharaga hena next level da chakat kya haibagi matangda guidance piba yaba dumba platform ama semgar pina bagi haki movement ya haki objective sida mayam puna magna support obi bai da mutta thagachari tungda su ahin ba level gi support dakar tai aduna yarega di sigi information se ekoina khangna chana ba ekoigi marup mapang yaring kai maximum number of ekoigi miti misa sing da si ai spread tawjahaningi udra spread tawhanningi adu rakanda ekoigi samas se punna collectively ekoi progress o iminna badumba society ama adugumba koigi khunai ama sengutpada sungsoi soidana mat akoigi support natraga value masam tawresu akoina addition to bangamuni have say gi cheta thajabani hariba movement asida mayam gi support drakar tai mayam support to biu si haraga ngasi gi oina ngasi gi wahanthok leiba punsi bonus episode number 1 koigi meti mesa koigi nungsijaraba viewer kaya amana request torokpadagi sinjakhiba sigumba ngasi gi program live show wahanthok leiba punsi bonus number 1 asi matang se loi sinjarake mayam panamtagi kaina bagi yathang nijari thank you so much nuaina lebiu please take care bye bye thank you